ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. Mwebare okwe kumera ha TV West kurwo mukasheshe mpaka neje dakika kandi niho twizira nitwe na programu y'ebyamagara nibanyita cyo butungi charity kandi abo mwabazyogu tujya kuba tuganira ahandwara ya senyiga ijo hinaho nabe ninza kanga ngo tukebera covid nganye ne senyigeriye yo mwaka ntumbashamwe ntinyomunda cyangwa ngo you never know kuna shena shanga covid ntajishanga so ntwenda kureba kwestegereza hariho senyiga then hariho na senyiga influenza na common cold ebyantu bye twenda ngo tutane se turebe ko kuba rwire senyiga no rwire ha nezitana ninga nico cumwe then turebe no bonero bwa each turebe ejinei nebuha ejinebe nebuha manyengo rwire kiningo rwire kiriya omwabazi yogu twine Dr. Herbert Bine okurgaha HB Plus Medical Center omurembo rwambara ahaha hifo mu kijungu kandi programu yo netushikibwaho abakazire health products bine byo kunywa birunji mnonga na nyenyenka nimbikunda kandi binyubwo mutono mukuru so tunakwenye nangu twe kwase ngo amagara tugabonera ahubwo kugira ngo twabasa kumanya ibyo kunywa by'abakazire kazire ibyo kunywa byabo nibishangwa omumaduka gona omwihanga bwana mutwitirize tubase kwakira Dr. Skondeji tutancho turebe senyigezi nizo ziha nehe nakabonero kahi kandi nehe insheme kutina okutera ntahi yayo Dr. twakwakira webale sister Charity mwazombo kunyakira as usual I'm called Dr. Bine Herbert from HB Plus omukijungwa ha so nashemerwa mnonga kuba mwazogo so senyiga by the way sister Charity program age iri common na hata abantu bagwire senyiga even nanye last night yanje mbire nyine senyiga konkati za allergic so nijyo turenda kuronda difference ningo bubonero nko kubitarashona aho gwambire nyine allergic flu konkati nakizira so ati kuna arebire naje la senyiga nabona kuronda topic eyo ku discussing kwenyine ago ko abantu tibarabicenga kubitanga one thing sana nakushaba so kujizire senyiga nafuna kukomka sheshe na mkanchizire so enjizire jone allergic flu so nane ya araje na yindi jeta senyiga exactly na oni senyiga konka abantu bana makubitanura nyuka njango je neba yaba araje it is allergy ni allergy araje nkendware tari senyiga konka tari senyiga ako ka senyiga zona ekirazireta ni virus so twine type ibiri za senyiga twine eyibaleta common cold common cold ejini yeri common ni abantu baragwara binji common cold so twagenda mu system katanga ina system yo muntu omuntu system yeye aine nyindo aine akanwa aine amisho so senyigejo erakwata ekichweka chebihaha respiratory tract infection ekichweka chebihaha kuruga mu bihaha kutora mu murongo gwena gurarabamo mpaka erakwata amisho enyindo hamu nemino mukano so tarindaho yes nyoni ntekateka ngo senyiga neberi omupats eziri kubana zirabwa mu omwoyi respiratory system kashika watamwa amisho nago garaba affected ago kwana go nagoga jo mu system ejera kora erakoremo ear nose and throat it is ear then nose eyes and throat eyes ka effect karaza mukati kamani konka mnongo nebichweka bishatu ear nose and throat that is akanwa enyindo hamuno mu mirango okay wache tegereza so netanditsiro mbaha dene bonagarka he so affectinga ejo bichweka bishatu Dr. Linda yoka njangu netanditsiro munyinda hahi wagikiza dene bona kuzona yes netanditsiro munyindo because ago kuba eshongera leta senyiga common cold tujya common cold ejeri common wajura ni common cold ekiragireta eshonga ni droplets omuntu arabasa kubajya Charity afune ebihinzi bikutarukire omuntu arabasa kubajyaha yaheza kwekoraho hanyindo akuramuse ni bushange wayikora hamwe contact omuntu yafuna wora abantu Charity barafuna kubani ka pichidiga jakaje wishe atine nakatamba so that's very bad by the way wamhababira na police barabukwata so ejo bintu jona biraleta common cold okufuna baso ebichwansi bya baso
okufuna okakwata muntu mu ngaro. That's why nichura reba ekibonga na stile cyakora bonge cyakora habo kugira ngo abantu bakeganye. Omuntu arayine ngwara nyinji mu ngaro bonga okugira hotel. Yes, bonga. Omuntu arayine ngwara nyinji mu ngaro konkazi kuturize habo butamanya bweye iwo teka ngo nefura kije horo. So abantu go mulembe bakagurugayo ago kwagukareta ebintu byinji byo kugwara abantu mostly ezingwara za common cold za influenzas. So tuchaje influenza yit common cold rinda ho doctor kwenda ngo ngende ntetegerize kirya hari influenza tujya common cold eje yabuliju influenza twakagishya tukagire. Okay. Atebo bwaburi okwe kwa turi kwereka ubonero ekiragireta causes okwe kwata. Yes. Nagamba omuntu droplets omuntu kuchwera arakushuka amachwansi mu gihe ari congested ushanga omuntu yayisamura then obukoko mu inhaling bwa virus. Because common cold iyo nayo ni viruses ni nyingi charity viruses ni mirigo nkigana konkati turaza kuzisibo turaza ya cold common erareta ekiragireta ni rhinovirus ni yaragireta. So omuntu aragitunga mu mihanda nyingi. So that's why turagira twagamba droplets omuntu arabasa kufuna ayesamure akoreki. So oshemere kubena katambara kugira ngo wafuna ninga waheza kufuna ninga wayesamura ubena katambara utamunwa. That is discipline habits mu bantu kugira ngo gyone biwayiyamo ejyaruga mukano gyarwa mu nyindo gyona bize mukatambara. So obubonero tibwa okine munonga konka common cold erija speed. It is very sudden, very acute. Erija speed kandi show gender speed. Common cold erija within 1 to 10 days ekiro kimwe kwisa mu biri kumira yagenzire. And it is a virus. Remember, charity virus taino mubazi. Virus, rhinovirus taino mubazi. So obonero bwayo uratandika, it is very sudden. Oramanya ekintu kira acute kirija speed. So obonero bwabwe uratandika no kugira umuriro. Of course uraborofuna. Running nose ebihinzi birabirije nyindo zone. Na misho gararira gari water discharge urara na misho garareta emiziga. Dena amaraka urahura hari hose wasiroti urashongwa ari honka kantu kara kwiritatinga ninga kara kujyajyana. Then uragira umutwe ugire nobody ukina so chungu wagwara umushije wache tugeze. Then ugire joint pain uhurutare na ngo tamburi ugire akazengerera wache tugeze. So ejo tujya common cold. So abantu tibara makubitanura cold common echora akori mostly we recommend treatment, home treatment okuchira munonga because the virus chatine virus ino mubazi. Yes. Tujya common cold. So ni konkani virus. So omuhazi gwayo we recommend steaming is very important charity. Kwata mizi okagata mobesani ninga ebi bisuje baratama abanyankole then steaming inhalingira mu cyaburangi toka ceshweka then ukisiza. So obukoko bwena tuyamba cejo obukoko bwena burabura rugamo you breathe in and out. So steaming agomizi garos obukoko rabura bwisa burarugamo burarugamo lungs mu bihaha buraletwa mu nyindo nomukana. So chances y'obukoko aho ziracendera. So aho virus iracendere gender speed. Njano kusikia no busika kandi ubona kanjaje gecho. Excuse me, there is steaming. Vitamin C because ori kureba ezi virus chaite zirena nko kushwana. Tokazi tanura hariho butano so buri konka omuntu wa burijo kigumire kuzitanu. Aho ori kureba even na common cold we advise turajongo abantu banywe bishaka uramanye endimu zikatemba cyari tubwire bwa corona endimu batemwe biyembe oshekure otemiziga rusoronyo. It is advisable ejo bitejo gechishaka because they are natural remedies kandi birayamba boosting immunity. So itwe nkabasho tura vitamin C we don't give antibiotics turamu hazgo antibiotics charity because uko jabona mushawo ine common cold akakwa antibiotics ogolenda kwitara maichi yako zile. So for us we treat obubonero obokujongo tatunga complication ninge kizibu chaza kwisha turakwata vitamin C tujikuhe uora shasha tukugambire kukole ejo tukwe frufedi za fruka peso then we say you rest. Common cold treatment, the biggest treatment is resting because kora ajame no bukokobara za kurestinga kandi na episode ninga nkokola lete bihinzi nenchi birachendera. So common cold is very common. Omuntu arakujongo nyine ngwire flu konkatana manita epe oba ni common cold oba ni influenza. So common cold is common kandi ine complication because complications zayo
wayanga kuzamu igwaro ningo kokore gyo menda akugambire uratandika ku ebi secretion ninga biri ebijyo mu bihaha biraza kugumayo those secretions ninge gyo bimiramira then jaza bi blocking echi ebihaha ushanga watunga pneumonia wache tugereza sometime enyindo sometime ebisheshengo ezo ebihinzi janga kurugayo ebisheshenge biraza kuba obstructed sinuses ebisheshengo birajya blocked kandi complication ezo sinuses no kushemeza charity enyindo baragizamu bigure sinuses ebisheshengo biyemwe bimira utandike so bura winji sinuses ni complication ya complication ya common cold okutagumana odiraguza no jifa hono gira so common cold is very common because charity kundebere nagira episode echo cyamba honye mwazo najo mu mazima common cold abantu bajyo mu cyaro koko nkabari kubona bajyo mu town even konkati barama ico kora so njango nkimwe numba mwine prevention you prevent and it does of course prevention ere konkani itu tujya abantu even though we are doctors we have immunity yes so you need omubiri guretwara bra responding abasirikare barabanza bekore then gucibige mpora konka common cold is very common omuntu jogo mpurikize it is very important that chintu chikuru uhagwara urusenyiga gwena ako kwatoraza kumanya difference ninga obutaniso kiracyengo umusha akuraguriri akugambire icyo gukora konkimwe abintu urashanga yagwara senyiga charity taramanya ni influenza ni common cold ajali azithromycin ajya antibiotics ajya painkiller so kashinje no kujango umwe ntwatubwire muna no rukorro kana shomwe no bacteria antibiotics that's okay we treat according to obubonero nko kugwaisha haisha kororo ora treating urukororo yagumere senyiga kusha toraza hamebaze ndisho so akabonero okija nikora ka treating ya wamamizi akafuna munonga akakora chenyindo zikazamwe bisebe you treat bisebe byo munyi omukano kuriya haza yoburonda hine hora shanga umuntu yagira soba siroti yamosa kuno ezitureta tonsura itsona haba ha red action Kenya so ora treating a problem nantakwenda umuntu bamwongerere mu mbaza jat kandi doctor kaza tubakutereza ugukorenga aha gukutamba senyiga so kurugira kabone nko kija nikora ka treating ebyamagarambi kibo Kazire Health Products ebyamagarambi kibo Kazire Health Products nanisha bangu tujerinde prevention prevention twakubasa kugezaho prevention of course that 6 feet distancing no mu corona niyo turakweza almost na influenza birenda kushona because almost common cold na influenza birenda kushona konko butano ni buki entani so niki so you say distancing 6 feet kugira kuri kujongo wakurura no kubina katambaro oriya bitamu so nakimanya ngunjira rwirempereza abantu distance exactly then aba baraterana oyino mukazi iyo no mushija muraterana muregita orabasa mwamwine bitanda bibiri orabasa kumuhiguza ukache because orabasa kujongo uri kumuturiza common cold oshango uri kumuturiza influenza ninga corona so it is better you distance ojwale maski ugira katambara you have sanitizer everything waiza kora waiza kuramsa muntu waiza kora chi o sanitizing it is very important because sanitizer it is 99% elito bukoko bwenu otine sanitizer omucharo oraronde besa ni namizo gati haliya buli every procedure ninga waiza kuramsa muntu wamara kujya onabe mungaro waiza kuruga mushone onabe mungaro ne sabunde esabunde namizi orabasa amiza arabasa kutamu kajiki omu mizi jikane yosingara no shaka olatamuka chemunonga olatamuka dilution kache so obukoko barabu chemunonga agokunabisa gokuja gokutirachi agokunabisa olatamuka jikache so abandi we advise nutrition is very important kujya vitamin C eshiga dodo fakado endimwe jojona steaming is very important because omubiri ekikuru omubiri orarane ryo kujya it prevents ryo kujya biratamba so uratewa kujya vitamin C ugeshigo jododo je paparo je mapera ejo jona kujonga umubiri gushe gwekore akwa virus eri ateraze kurugamu virus eine time rate warampora so tiyo doctor kwa rafutira oriro mchungwa na ni papa mine anyway it was last night near chiro konkanyo nkozese it was allergic flu so kozisomba zo gwirwaro konka allergic flu agenda because it was dust ati nchimanye it was dust because hariho nezindi reaction ziri jabindi bintu ushanga umuntu yatunga reaction habwa perfume
wachetegereza ushange yafuna but within short time echo chiwo alo muntu oratunga reaction habwa dust habwa food poka fish abantu baru reacting haje ahe agule afunuza kule chikonka toweza kumuhumaza ushange yache so ejo bit different allergies they are so many ejo ugono mtano gundi exactly konka is specific to neza virus common cold na influenza ezo nizo virus kandi common cold ni yeri common because abantu abinji abaragwala common cold ninga orusenyigo abantu they say 80% abinji barabagwire common cold so aba influenza barabari 20% ninga 15 konka abinji the majority na agwara flu so ushemekora jangu agwara common cold that is the common name collizer common name tushemekora ngaba bukira kwani ne bana baza omustimu yes obundo mu weekend mirundi nkebiri ninga gumwe ne kiba kitanguhi kugira ngo ubukoko bakwate. Yeah, very good. Steaming is very good because you are inhaling. Because uolaza mu steam ubukoko bwena mu lungs bwena barabura shohora kandi immunity nikwera biraguma wachetegereza na immunity nikwera raguma. It's like jogging when you are doing exercise. That's why it's advising exercise wori kole exercise nikora bara inhalinga secretion ratutuka oburofa bara shohora kandi raguma physical fit because the cha it suppresses in and out. So go kuchira bachira haga chire yongera chira shuma nikora gumuri strong kandi chiri kushohoza oburofa carbon dioxide because oxygen enters inside then carbon dioxide is shown and carbon dioxide those are waste products ejo nebintu ebigubire ebirofa birashohora. Okay, watch it jealous nchineje mnonga atishikwa kanosha common cold kuwa no shobora nyokanara no shangu nesira kwata bana mnonga twantu geragera sana nabakuru. Yes, akaba haro explanation yecho ninga ninye na yes very good common cold no mubana by the way sister Chaite na naye bwabana by the way bani bera bakora kubi abandi rabakora kubi aho katurajongo abashija mostly omushija adults abantu bakuru omuntu mukura benji barakwatwa nko mu mwaka emirundi 2 emirundi 3 umuntu rashangeri kumukwata yati nebindi bizibu konka bana it is very acute yije erija namani kandi omwana yendendo kufa so abana between those 2 years 1 year erija namani nabana bato wabo kwezi kumwenyeze bibi barakira kujugwala. So what we do abona turaba advising common cold turaba advising what we do turabagambira baba womingi uragumona mushubikaje kujongo atatunge mbeho then enyiro zaba blocked normal cell ndajimanye je turataba mu igwariro ya mizi. So we advise okwate normal cell inagomiza kuturatamu bagwariro garimo monyo mwinji it is normal cell it is sodium urakwato yemu mukahiti mukaboma then ogumote mu nyindo. So normal cell ineye mu bwabuhinzi yaza kuya mu bwabuhinzi aguma iseje then omonse munonga omushubikeje then ariho naza nozo spray obugo munyindo butura then okumonsa munongo mwana yatakatanisha kujya kumonsa munongo harimwe birisa jona mu mashirika so arara bitunjiro umuhereza immunity. Yes, very good. Then we advise oliya obataka vaccination you go for hib because tetanus putisi whooping cough jona biro immunization is very important mu bana. Then abantu bakuru isenyiga elabasa kugumiza mu oshangeje mu kechinchita akwato John common cold na influenza kubitanura chiri different turabasa no kola test ogo wa common cold turabasa kola test turabasa kucheckinga kahinzi tukacheckinga turebe the type of virus erimu wachetegereza. Okay, hati doctor endo bwira buyone bongero kazi hati almost tureba common cold. Yes, twageze hati influenza so influenza so influenza it is a virus na era kwata respiratory system charity era kwata ebihaha kugarusa liguru there is no difference era kwata system emu. So influenza it is flu that is influenza it's a virus konkiyo the difference iyo specifically era kwata within short time pandemic era kwata cha Nigeria kaya very sudden. Yeah, it was sudden. So era kwata is also sudden. Yeah, elia common cold era kwata community for short time community abantu bache spread ya yoni abantu bache kandi roke kuchira konka the influenza it is nengwara nayo ya respiratory system tikwe from lungs nose enyindo nakano namisho byo. So even nobody urabasa kubabu konkeria echatanamo influenza yajiro muliro mwinji kandi gwatwara ibiro byinji hagira mu rukororo wajiro muliro even sometime oraba blocked nenyindo rimwe no kwisa
ekindi there is word pandemic erakwata community ekwata karokona ekatere hansi within short time oshange na government yashabo buhabuze habukwa pandemic erija nabandi mingi ekwatinka ka community olebe yakwata nkabihagwe ninge yakwata jitawuni yona oliyo wajiturira olebona baza hansi. Occasionally it can be worldwide epidemic. Pandemic it is within short time ekwateka a community kati, that is pandemic. Watch it just. Occasionally it can do what? It can be worldwide. So influenza flu tuinemuna corona. So corona ijirumu because pandemic it is worldwide. Oshanga bata garantini kujonga bantu batatambura. So na influenza so you can't differentiate kumanyejiali influenza flu, influenza or COVID-19 because obone onibuma, because the onset is sudden, era marobwire bulingwa urabora kwisa ojiro omutwe oshashe enjingo zona ohole oyisize nko mukifore wale makwisa so olemwe kujwa hamarako shongwa ali hechironda ezo zona ni sign za flu. Biteze ndwara nizita senyigeri yito abanza ko manu korone basa kunyita ibeza mweshati ya common cold hati ya secretion rajyagumiza mu kazo mu bihaha ukarema kwisa hachitori kurebe echisiro gu journalist tori kula kuyasibwe lungs pneumonia yo mu bihaha, so you may find it was corona something ejo secretion jaza mu bihaha ukarema kwisa you die amheru robo oxygen uko ibihani byo birisa cardiomegaly bira affecting umutima gwayanga gukora cardiac arrest ti wafa, so those are complication. Okay. So influenza ni ejo sign and symptom zaenda kushona naziriya konkati sign and symptoms za influenza ninge chimira ejo ngwara yechimira zayongeraho to 2 weeks musandi ibiri zajiramani mingi haijamo muliro so wasiroto mumiro gwenda kucheka hati wabura no kwisa ego wachetegereza so aho ni hora teka kastojonze mu kigambo covid ntwaka horobere aho ni hora teka kuza kutandika kukola covid DNA, they can check covid through blood obiyeyo ka secretion kuri nangwa abantu bakabashaka ko babaja ngo baza kuchebera covid ni bakiya kuri hari yego kuri omunyindo biyeyo ka secretion akamiramira bakachebera so bashanga etali covid-19 eli influenza bagumize mu bara treating so skinda busha omwe no borwire ka common cold basakchebera covid tumwe nyonyere tinyine so mbabasa kushango yine senyinga ngadine exactly. Okay. So it is better influenza iyorisha namani mingi konka kwara signs zagumiza no kuzamu igwariro. Okay. Influenza wabo otagira gwize nebasa okwitorombwire burkwinga so complications za influenza eraza kwita because sister child tokora ya corona abantu binchi babafaga bokulema kwisi because ya broking enyindo ebihaha bikaza mu secretion bronchio ninga echo chisheshe kirarwa mu bihaha kira supplying omweka kiraba blocked, so waza oxygen iraleta complication, you can die because of asphyxia ninga utajira oxygen. When you don't breathe you die. So common influenza it can block na iraleta sinuses enyindo ebi konkonko ejyo mu nyinde bisheshengo kuba blocked jaba blocked stories wache twabura kwisiya buri wafu eraleta cardiomegaly nayo mutima kugwara wache this even eraleta brain because omukagwanga kuja the brain is even no bwonko buraza kusuffocating tiburaza kujila oxygen, so mwabutachikora ushange wafu akakwamo hati akire ko katishe zamuheru utakufayo base kusibura bari yomba tureba handwara ije ya common cold and influenza. Yes, so ebinze byona binagambaho nagamba common cold nagamba influenza nito turabitanura bashaho kigumire kutanura konkito abashaho ine ngo kuturabitanura through sign and symptom obubonero kurujango kutwakubuza ngo kubira presentinga hamwe no kwakora test niho turabitanura. So it is better abarukize zishaha wajira cold, common cold ninga influenza iwe kirigumire kubitanura cyacere no ngo ijo mu bashaho itwe tukuchebere tumayisa ina symptom tukwemibazi otamire mibazi tariyo ekakuletere kizibu. So nasigala ndi HB+ from kizungu anashimira bumnonga bwa program AG. Esimu zanje kamba esimu 070 110 3553 oh M10 0774 81 50 30. Mwebale mnonga kulichiza.
abari mnonga iwe wagumanitwe abwa programu eji yebyamagara kandi nyesiga ngo watunge ntaniso kandi wamanya ngusenyiga turusenyiga ndabasa kwikarwogeho rubase okutwara n'amagara gawe. Dr. Herbert Bine okurga aha HB Plus Medical Center omukijungu omurembo rwambarra we anastansiza senyigeje eje yabutoshe yarija dane naneriye yabasa kwogaho obundi kija na symptoms ezuru kwogaho we baragumanitwe abwa program yebyamagara kandi omuhereza n'abantu cyo butungi charity abamba tusiyaho program abakutamusente n'abakazire health products ebyo kunywa byabo tikwetengesa garuka kubigambirira kiri kwogaho nibyegambirira iwe kitunje kurgo mu iduka yone kuri hihi aha kasenta ko kace then nagwemeza ko noterezo bujuruzi ingano gambira ho nabatahi baho nuko twahendera tuti tureba naro kwanza rukurataho turi kuganira aha peptic ulcers cyakwa tuganira har ulcers then nazo tubase kureba nirugahiniza ngaye bitabwa hati murare kuronje mukama barinde ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.